vlakovima. Spremi se za vožnju ti, moćni je vlak. Spreman, brz i tako jak. Moćni je vlak. Društvo to baš je bravo. Moćni je vlak. Moćni čas, spremi se i sredi nas. Brzo stižemo uz pas. Dobro stvari riješimo zajedno. Morning Express. Ode nam jarac. Hvala što ste došli podružiti sa životinjama, Liza. Ova stvorenja znaju biti nestašna za vrijeme oluje, ali pošto ste ti i farmerica Fej došle, sretnije su od kunoglavaca u bari punoj žaba. Ne moraš nam zahvaljivati, Maja. Rado ćemo pomoći. A ja ću rado zavrtjeti glasom kad god bude trebalo. Siguran si da su sve životinje na stanici, Chris? Sve životinje s farme su unutra. Krave, ovce, svinje, koze. Kad smo već kod koza, idem provjeriti gdje je jarac. Jadničak mali, sam samcat na spiralnom zavoju. Idem i ja. Možda će ti trebati popravak ako se zbog oluje pokvari lokomotiva. Idemo po jarca. Jeha! Jarče! Jarac nije kod kuće. Ne smijemo dopustiti da luta okolo usred oluje. Da barem znamo gdje je. Idemo do Šiljastog vrha. To mu je omiljeno mjesto. Imala si pravo, Fej. Eno ga! Drži se, Jarče! Dolazimo te spasiti od oluje! Uskoči! Tvoji te prijatelji čekaju na farmerskoj stanici. Vrapca mu! Ode nam on! Moramo naći tog jarca. Bila sam sigurna da je jarac otišao prema Trubinom mostu, ali nema ga i nemamo puno vremena. Gdje još voli boraviti? Jarac voli kamp ići stići. Kotači mi govore da ćemo ga tamo naći. Jarče! Izađi, Jarče! Odvećemo te u lijepu suhu staju bez oluje. Počet će padati svaki čas. Idemo po Krisa i Maju. Treba nam sva moguća pomoć da nađemo jarca. Stižemo na farmersku stanicu. Nadam se da ćemo stići prije oluje. Maja, tražili smo jarca po cijeloj Vlakozemskoj, ali ga nismo nigdje našle. Treba nam pomoć. Nema problema, ali on je tu. Dolutao je baš prije nego što ste vi došle. O, pa klik klak, već svetska vlak. Lijepo te je vidjeti, Jarče. Danas je njegovo omiljeno mjesto farmerska stanica.